laeng tipeges ni aya nalawag unain ngalpit mo ken ranggas alaman biyag ko sa wem ti pamuspusa tapno mabalin ka lipaten mo imnas lipaten kantunwen ngemadak tu ni diay tanem ngemnoitan saan na mabalinen ay itdem niyaya di na kad pagtutuken yan tangay siksikatin na kay ayaten lipaten kantunwen ngemadak tumidiay tanem ngemnoitan saan na mabalinen ay itdem niyaya di na kad pagtutuken yan tangay siksikan